Ada tu kemesim kebakaman mengayo ikan ikan sasiun yang mana iknu batpi lingba ke social media. Gospel mentah kesni kahit kai ni syapang kecingim jungi, pasya i kedonu jungi kedai ban pai. Hatungi im hakan ke berthei ban lum ya kaspa ke peu, ningi im hakan ke berthei ban yo ya kata kecing sup kecing keman happening. Kecing im jungi kalau ngeblengkot, ublei ulaban kodingi ya kanu kanu kupor. Berthei kanum laban ai ya kata kecing sup kecing keman ke bersisha. Injo matang na ublei. Tamu beli ubalaban ai yang tak kecing sup kecing kemen ke bersisha. Kan mau bagi egi baru giwan na ublei. Bat ki egi bangi don hakan ke berthei. Jadi kecing ai sumbaha kecing ublei na ke bata jungi. Ladangi dam ibiang kanu kanuru minum yo ya kata kecing sup kecing kemen ke bersisha. Ladang ngim don ya ublei ha kecing im jungi. Ladang ngim bu ya ublei kumudlong ha kecing im ke jungi. Kecing geli na bata jungi ban poson. Hai ni wan ya kata kecing sup ban kecing kemen. Kani kadai kecing hikai kebang yo na gospel mentah kesni. Ublei unkur ku kurdo ya pi.